hani bangui chung tabo wansoi tongo chini revenue rok no bo bahai ke generate khaimana chung rules rok bahai ne amendment khaina nai tongo tabo trade license ni kog rok bahai ne chung trade license to chini tabo day 1 day chung discussion khaina ni nango almost 9 days discussion ung thangha rules frame khaina ni hingke chung 10 days discussion nango ge chung tei salsa discussion khai hingke no bo category chini ADC bisingo business khainai ba contractor khainai jekno institution or operation khainai hingka hingke jekfano license mananai umhai tani hingke baire ni sik sidu logo roima tongo royalty bo maro chinaro bo royalty ni system tongo jemon forest ni mane kok bai hingke sajagoi tongo je 75% ADC ni share tongo honoi kintu ang nog ni media no bo sana ni musugo je state ni forest department ungthung agriculture department ungthung nini Tamo land and revenue department ungthung je revenue mamani tax mamani boni figure busugbo isa chung state of bu sungoi silai ni nango tabo forest ni bosoro busuk koti rang tax ma chungno to 75% honoi sai tongo kintu chungno figure si phonoya जों बार कक सालायो स्टेट नि चीफ मिनिस्टर अंथों फाइनेंस मिनिस्टर अंथों आंनि जेबो महाराजा सहबो कक सालायो जेबोनि फिगार फनौदि बसो कलेक्शन आजके सि अमतो नोटिफिकेशन तंगो जे एडिशनल शेयर वानि 75% हनै जोनो फिगार सि फनो यांके बनि परसेंटेज बसो बतो जों साइमालिया जेमन 100 कोटी मा हांके जों 75 करोड़ मा खामो किन्तु माया प्रैक्टिकली इंगे अमा हायरनो ताक चिनि मीडिया तंनाय ताखुरो बहायनो बाहाय खोज खबर नावै फरेस्ट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बसो रां फाय ओएनजीसी नि रयलिटी बसो फाय जोनो नोटिफिकेशन अंगे फनो तंग ओएनजीसी नि रयलिटी जोनो 35% हेनै फनो तंग ऑफिशियली के सर ऑफिशियली किंतु ओएनजीसी नि थाने बसो रां मा जों साइमेया